fola e le sunga le apostolo le te talo lea mo le mamalu o le atua. Ia o le aula e lau whaalonga le la. E mo tātou uma le worship center worldwide. A lau whaalonga la il folfolanga le na mai e le apostolo. Seti uma wati a tangata worship center worldwide. I le iwa i le tae ao ma le iwa i le po. Ringala e talo le iwa i le tae ao ka kangi la waki po le ala wala umea la e whai te talo lo mo le mamalu o le atua. Ia, pe na foi la le po, ava pe la e tangi la wati i le tae ao le alu lau tavale, alu lau tavale, ma ave lau tavale, ma whai lau te talo. E le se te talo ava pe la ma guako o kuri lalo e te talo a mo le mamalu o le atua. Ta tangi la wati i le iwa le po, tu ua umea la e whai te talo mo le mamalu o le atua. This is for worship center worldwide. Ma toi serious lava i le whiaule na mai tato ta maha apostolo o whai langi le wholonga. E te tau on te tato tuo e pēr ma tato talo ai. Tali tonu a i le mamalu leo le atua. E le na o tato le te talo noa i ai. Alonga i lunga i le YouTube ma le Facebook. E le na o tato tangata le te talo le mamalu lea. Au te whai atu a sau le mamalu lea. Ke lea me sui lo a inga e sui tato ato tupe, sui mea uma, sui ngā luenga, sui hele me whamanuia i tato le atua. Me foi lea, au ni tato whatamala i le te talo lea mo le mamalu le atua. Amen? Ia, lea la ua mua forfola ma i a tato, te le loa, isi e kale si ana le no whaalonga na le la unga le apostolo, ia o la u forfola ma i ai. Mana ia lo le amata i tato, winga la alu e seki lau alam po ile le talo le iwa tai au la lava le mea le fai alu lau te talo ta le iwa le po ia tu uma mea le fai lau te talo mo le mamalu le atua winga la ilenga le asasale la tatu talo i mo le mamalu amen ia seki lola waki o ia wal fai te mile fai tato lotu ia le fale seki lau wat ia le atua whaawau tatou launga na le lai tai au. Al whaumanga leo le tatou launga le tai au. I ele atua. Le upule le atua mo tatou. Tai au sa tala noa ti mea olo o manu ai le fina ngalo le anganga pa i o le atua. Mea olo ti ngai lo na fina ngalo i tangata. Le fia fini nei. How do we please our God? Our goal in life is to please the Lord. O le matati e te tau o na tatou tulitulia ia fia mai le atua ia tatou. Le ase winga tato me ia fai pe ale fia mai le atua. Amen. Le ase winga tato tinga ina fai nga lotu ai le fia le atua tato me ala fai. Ole matati ana so se tangata fa ola ina. E te tau na fia mai le atua ia tato, te tau na fia le atua ia te oe. Lua Korinito lo na mata upaiva fai lima lo na fai upaiva. A fonga tau o le tala lea a Paulo ile Kalatia e Korinito. Ia o le nei pe mato te no nofo ai pe mato te le no nofo ai o mato loto malosi na ia fia mai o ia te mato o le whapalangi la, for whether we are here in the body or away from the body, meaning whether you are alive or you are dead, our goal is to please the Lord. The Apostle Paul said, our goal is to please the Lord. Samoan to ina wamato loto malosi ina ia fia mai ia te matou le atua. Ala vesiri ile fia ne tato e Kalatia. O fia mai le atua ia oe. What do you reckon? Mato fia mai le atua ia te oe.
the worst thing that we could ever do as Christians is to spend all our lives trying to please people and not to please the Lord. O le mea pito e siri nana lele le e whai se tangata. O lo na ola e whawhia fia tangata e tu ule mea lai fia i eile atua. O maria la ia tau e tau tinonga weni le fia fine mai weni. Mai tangata e mawa elu ia sepi. Au sepi e kau kara sao mai. Ali weni. Ia ele hai e lo se fia tau tala sao sisi. E lo se fia sifi fo sisi. We should never try to please people. We must live to please the Lord. E te tau anta to wola e whawhia fia tangata. I mean, whawhia fia lea tua. E ke whawhia fia alo tangata, ia o ke lea al whawhia tau, e me sea nei mea o le pule la. Honestly, e le whaingo fia lea tu langa e tu wa i e launga tu le upa lea tua. Because sometimes I'm thinking, a launga tu le mea mo ia italis tangata whari teva. Awa whanga mai, o le koulo tangata kewi siano uma, e leo se whawhia fia e tangata e te tau ana, e te tau na fia lea tua, a le fia lea tua e kako mea e whai, e siri ele ku. Just a waste of time. O whanga nao tau, o lo tu siel tu sipa ia le tala i se tangata, olana koule na iai, ia fia tangata ia te ia. And he completely lost the plot. 1 Samuel chapter 15, verse 10 to 23. A whangala tau le tala le a Saulo, o Saulo. O lona attitude nga ia manao, ia fia mai tangata ia te ia tupu. A ngalo ia te ia te tau na fia i le atua. Ai tau mai whamulu mole ia. Ona ho mai leo la fio nga le ia Samuelu. Wa whape mai. Wa o Salamo na wa auto fia Saulo e whai matupu. Wa o ia liliu esa ia te au. Wana le whai wina upu, wa te ngā i Samuelu, wa o ina le pō o wala au o ia i le li. Wa la usu Samuelu le tae au e whafta ia i a Saulo. Ona ta ua mai lea i a Samuelu, wa whapea, na Saulo i Karamelu, wa auta foi, wa whatu le whai longa mona, i le ua whata amilo maaluloa, wa lui foi kirikala, wa o atu Samuelu i a Saulo. Ona whai mai leo Saulo i a te ia whamanuia o e le li, wa o whai wina le a fio ngā le li. Ona whai atu leo Samuelu. O le afo le nei tangi o maa moe i o utaringa, ma le tangi o povi o te whaalongo i ai. O na whai mai leo Saulo, wa latu au maia nei Amaleka, wa whaasaoina le nuu o maa moe ma povi au pito le lei. Ina ia Faitau langa i le li ilo watua, a o mea na tutoe, wa latu wha o matia lava. Wa whai atu Samuelu i a Saulo. Sa ua, se ia uta watu i a te oe, le mea na whetalai mai ai le li i a te au anapo. Wa whai mai oia i a te au, i nā whai maia, wa whai atu Samuelu. Sa le whaia ea oe mali i o i tu a ingo Israelu. Ina o whaatau waa oe i lo lava manatu. Sa wha uina foi oe le li. E whai matupo Israelu. Na uina atu oe le li i malanga. Na ia whetala iatu. Anuia oe. Ma e wha matia o ia tangata ngasala. O Amaleka. Ma e tau ma i lātou. Se ia wha matia i lātou. O le ale mea wa e le whaafonga ai le si ufafonga o le li. A ua e oso i mea le i tū taua. Ma ua e whaile mea le anga i luma o le li. O na whai mai leo Saulo i a Samuelu. Awa, wa o whaalongo lava le si ufafonga o le li. Na o walu fo ili malanga. Na au wina ue le li. Wa au maia fo i a kako le tupu Amaleka. Ma ufa au matia Amaleka. Awa au maia le nuu mea le tu taua. O maa moe, ma povi, o mea sili lava i ia mea. Maftai, alo le whai upo e lusu malfa. O na whai mai leo Saulo i a Samuelu. Wa o wang sala. Awa wa o tu ma paenga le fionga le li. A toa mala upu. Awa sa ufefe i le nuu. Ma o whaalongo i a lato upu. O le tala lea e matua ia o ina i tangata i le leanga o le mea lea o le fefe i kangaka. Ma le whawhia fia i leo tangata me mea lea mana nao i tangata. A ku le mea lea mana nao i le atua. In a position of leadership, there are many leaders who live to please the people. In the political arena, the leader will always try to please the people because the people voted him to power.
O le au nanga i le atua, kau ke le whawhiawhia se kangaka. Kau ke whawhiawhia i le atua. No uvai atu ana le la, wa lewa na o ono le anganga pa i o le atua i tangata. O le whiawhia nei, e te tau na whiawhia le atua i kako mea lai whai. O le sifo i le awa e ngata ua tele o le nei positions e tutu wai i whata i tai. I le whaalongo i leo tangata ma mea lai talanoa mai ei tangata. Ia ma le whaalongo longo i le mea lai whai mai le atua e te tau ona whai. E le whai ngofia la le nei tu langa te tu wai. Awa e te tau ona whawhiawhia le atua e le te tau ona whawhiawhia i tangata. A whanga la tala al tuspa ia wha mai tala saulo. Wa au loa le mea lea wa le whiawhia i le atua. Ana ua au whewhi tangata ma lato ma au whaalongo i o lato leo. The most dangerous thing that any Christian leader will do is to listen to the voices of the people and not the voice of God. O le nei whai tūranga, po le alawa le whaitai o tangata, e whai ale mea lai manatu wai le atua. Ai a whai whai e sasi le taitai, Halleluiah lo, o lo iei whai le atua na te whamasino le taitai. O le mea na tupu ia Saulo, a whongala o tau le mea na tupu ia Saulo. He lost the kingdom. Pa mai le mataupa suma le ono le. Mo Samuelu mataupa suma le ono. Pa mai ele atua. Pa au leo tavita e sui ai Saulo. So ele whenga tala na replace ele atua le tangata. E wha fia kangaka a ele o fia mai ai le atua. And the most dangerous part o le mena tupu ia Saulo. Wa fio ese le anganga pa i o le atua. Si o le extent le o yel tangata na te whawhiawhia kangaka e ku le mea lai mana o i le atua. Mo Samuelu sulu ono whai upasuma le whaia. Wa te ale anganga le li ia Saulo. Yes. O na Sofia le o ia le anganga le anga mai le li. Ia o le upu wha Samoan mai ua tea. A le upu sawa e tauntu iai wa fio ese le anganga o le atua. O te whai atu, e sili aku le kakou ongo sai. E kakou ke ola i le mea lai whai maileanga, ia fia maile akua ia tātou. Nai lo le tau mawhai e fia kangaka. If you look at the ministry of Jesus, ngā alko se fulu male lua le au wha ingo le au lotu a Yesu. Ia manai whawhine ia nao mai lau. In today's standard, you would think that Jesus was the most failure in terms of church growth. Pe a fua i leo wha ingo lana e Kalatia na ia. Ai angala o Yesu, e makua i le whewhia Yesu a confront ngata the religious leaders of the day. The Lord Jesus confronted them. Anga ele mana o Yesu e whawhiawhia I kangaka ia e kilo mai. E mana o Yesu whawhiawhia lonta ma. O te vātu voi, a whiawhia le tua I hete oe. That's what matters. The majority is Jesus. The majority is not people. Amen? Now he lost the kingdom and he lost the Holy Spirit. O te whai atu fo ia, o se mea pito I siri o na whai tete ngā tā le mea lea, o le fia mai o le atua, ia tātou kako mea lea whai. Galatians chapter 1 verse 10. Don't waste your time trying to please people, rather live to please the Lord. Yeah. A wao te whaaviavi ea I ona po nei I tangata, po ole atua. O te sairi ea ina I o whaafia I tangata. A wā a whai o te whaafia pea I tangata. Po ua le whai au mau auna ke risu. Amen. E ke whaafia lo lava, e te ona lo lava, ia fia tangata ia te oe. A e tu une mea lai mana oe le atua. E le ma whai na whai tātou ma au auna le atua.
Mo Tesalonia lua fai upe fa. Ai peitai, fa pei ona te tau i le fina ngalo le atua, o te tuina mai a te mātou le tala le lei. E fa pea foi ona mātou tau tala atu ai. E le ina ia fia mai tangata. A o le atua, o lo tofo mai i ona ia te mātou. Our purpose in life is to please God. If God is happy, that's what matters. Yeah, ole mea la le masani no tatou tilo yai, and it's a fact. Ya le oisi e la unga le mea fo le peye mana ia fo le fa longo tangata. Oisi fo ia kale si ia wala unga na le grace. Yeah, grace all the time, grace and mercy all the time, which is nothing wrong because ekelele grace ole atua. Father, that's not the full gospel. The full gospel includes fafongol to le fiong pa ile atua ngaya ai e fa tonoi e longo winga la ele o la vea uma le full gospel. Hallelujah, Lord. Lua Timoteo nam ta upe fafa upe tolu. For a time is coming when people will no longer listen to the sound and wholesome teaching. They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears will want to hear. I wonder if I say, le tua le grace full of mercy, but our lavane ngalo yato le fama sinonga. E te tau foi na confront ngata e le fa pela alo e ka kaum confront. E le fi fa longo ko ke lo isi tangata e le truth. La unga ko le truth e le fi fa longo yai. A fa longo for the truth e le fi fa longo yai. A fa ko le fi le tu e fa finga ai fi kai. Kusala mele a fa yato es for my hate language. It's not the hate language. It's confronting the truth. It's confronting the lies. O le gospel e le nga o le grace ma le mercy. O le gospel e la vea ai ma le confrontation. Amen. Some people listen to the messages that make them feel good. And when the truth is being preached, they rejected it. Ana yalta la to olen o fa tone la mai to a mo I ka komea. Praise the Lord. Very briefly, how do we please the Lord? How do we please the Lord? Number one, Salamo is fumale fai uposuma fa. O upo tato ngutu mama fongo tato loto. Fa fea na tato fa fia ile tua. Number one, kako fa fia ile tua. I upu e kaukakala yo tato ngutu mama fongo tato loto ia. Ia malie fo ia te oe upo lo ngutu. Mama fongo lo loto. Leli ie lo papa male na tongi o la ina. How do we please the Lord? Upo tautala e tato ngutu. Okay, le aisi taimi e matua saua upu makwa le fa ola inga. Istanga te fa ola inga e se le palau bal. E keilo, e le fia e le akua nga mea. Angala matus pa iol, me ngai ka ole foul language. Very foul. Pamaltala le fai salamo. Le ali ie, ya malia ia toe upolo ngutu. Upo kako kalai, fia le tua, kako upu lai fai. Ya oi sia tangata, ia wa sawa machok pale, machok po ile lumo kwa le anga. Ya chok po ile e kelal mo chok mana ya. Ya oi sia me usawa machok pa ka falong kuma kwa le malia ile tu. Le fi falong o ile ali. Amen.
Lona lua o le mafaufonga o tatou loto, me lai tau te mafaufau iai. E iei le whaupunga fo le whaapea, when you entertain your thoughts, when your thoughts are so evil and you entertain your thoughts, those thoughts will lead you to somewhere. E ilo lava ni mafaufonga le anga i o tatou loto, o isi kaimi sole, whaia ka miki sole le makwa le anga o ipo e ngā miki. O isi kaimi ka ke whaile, tu hamole mole ta ma, o kele i lopo febe o mai ngai miki. Kwa le anga kele ngai miki ka ke miki ai. Ia anga ni stei mita te tala noha i, mea le tupu le mafaufau, tangata malwha e, tangata pe a moe. Ai ei me mafau e ka ko loko kau ke ngofo ma entertain. Ai e le fia e ka le atua, ai fai a ka ko. Ai lai loa e le atua me lai ka ko mafau. And the more you entertain those evil thoughts, the more it will finally lead you to a place where the devil will really kill you. Mai tala tavita mai le ia ia malia ia te oi upolo ngutu ma mafaufonga lo loto. O lono winga o le loto ma le mafaufonga ma mea uma apena i ka kauonga surrender i le tu. O laula me fai a yengi mafaufonga le anga e saulo loto o te fai le tu, Lord, my mind belongs to you, my soul belongs to you, my body belongs to you. I surrender everything to you. Amen. Lona lua. Fia yo le atua il tangata e fatua tua. He's very happy when you have faith. Faith pleases God. Faith, where are you, Faith? Your name is Faith, not Bella anymore. Change that. So te loko. E iei mea e le fia iei le kua ai manga ngau kanga koe oi fai. A le fia iei le kua. A fonga la tol tala tu spai e Eperu sumatasi fai upa ono ia. Ale ai foi se whātua. Yes. E le mawhai ona fia mai o ia. Palonga la tol palangi fa mai. And it is impossible to please God without faith. If you can't trust the Lord, it is impossible. A le mawhai ona e whatua tuaina le atua e impossible nga fia mai le atua. Kwa impossible la. Faith is the reality of what we hope for. It is the evidence of the things we cannot see. O le mea la pito siling whaingata, o ngā leka ke leo wa aise mea, a tana noa fo i a tātou i ne mea na au mai e lea tua. E whainga kāianga kalikongo ngā kaua kau ke lewa ai ai. O le tū whaingata foi, a wa awha pēta tali tonu i ai ai le uek, ia o le lopo ai kua i ai. A o le whatua tua le lea tua, le wha mai, e impossible le fia mai o lea di. Kenese e lima whai upa lusu ma tolu ia. O asa o mawhoi o e noka, e tolu se lau ma le ono nga fulu ma le lima o na tausanga ia, na la whea wa i fhoi o e noka ma le atua, wa le ilo fhoi o ia, a wana avea o ia e le atua. Tau lale e peres, futasi whai upa lima ia. O le whātua na vese ina i e noka. Ina ia le o ia te ia le oti. Yes. Na le ilo foi o ia. Yes. A wana avese o ia e le atua. Yeah. A wa ao le ia vese ina, na ta ua ai o ia. O le ua fia ia i le atua. O kakawhia e noka. Nā veseina e le atua e noka. Mua o lona whātua, lona lua na sava vali whātasi ma le atua, lona tolu, tua i fia le akua ia e noka.
What a beautiful thing. Pe a fia le atua ia te oe mao. O le mea leo le whātua o se mea piko siringa ka ua ke le Hallelujah, Lord. E fia mai ai le atua ia tātou. Pe a e whātua ina o ia. If you can trust him. Number 3. Humility pleases God. Loto mawalalo. Leo istangata ele tau so alfa maulunga ia. E wai masanga ko falonga e fa e o le loko mawalalo ia siuso e le te tau tanga alfa maulunga ia ngaka. Humility will please the Lord. Micah 6 verse 8. Afonga to tala tu spaya ia. Sole, wa whaalia tu ia te oele melele, se a fo se me fina ngalo ia ile li ia te oe peale o ia mea, ia whaile a mea tonu, ia nau le alofa, ma ia whewai malo watua ma le loto wha maulalo. O le ala e maila makanga le upu le sole, e le ai o le sole nga ele vei ma le sunga. Sole sunga. Hea lua whewai ma le atua ma le loto maulalo. O le mea leo le loto mawalalo e se a mau e se kangaka. Hallelujah, Lord. Ai e se fia o le atua e whewai ma le tangata loto mawalalo. E le whalonga mai, e ke e le atua le tangata wha maulunga, ai fia whewai a le atua ma le tangata e loto mawalalo. So it is imperative for us to be humble. Not an option. Ia wengi. Ia e ko anga e whai kautek singa elwa. Kusa le kaua, kele yo kausanga kele yalu e siao. Mawolo le vango, whiarwa e matiksen ria kanga i konga le kanga. Alongo le ngangu al palangi o le kio ngofu le atunu e whenga ngui kanga. Alongo le ngangu al palangi, ia whakai kai fwe le ian. Ia e alu ka ele ngangu i le wall, whaka ele, ai mo el po ngangu le iafu. Ia mai mangai mai kiau. Oe o varo fia ngang. Ele lo mangai mal melau ke manga o yai. Ke manga practice la ngang. Amen. Talo foi la ne pa vai yai. Who cares? Pe yengi va pe legi va pe wa ku fa solo ako. Anga e fen ka o le uta to le tunu e fen ngui ka ngaka. Ai wa ke fa maulunga se lo ngangu le si e awale si ana me fa fa maulunga si ka ngaka se lo ngangu akalo. Ngai akale peki aka kau fali se se nga ngoris. Ia wale lei profesa. Mai me malia tamiti fo e oi. Nesi aku ngu Afrika mai. Ia wale lei Mr. Processor. E fia ia le atu mal tanga to loto mawalalo. Io ai fa mawolunga ele me sau me mo. Anga ki ele atu o tanga fa maulunga. O le me fia mai ele atu tato ia e loto mawalalo. O le tala atu spaya fa mai ia e manatu e sili nisi ia te oe. Number 4. Being faithful to your call pleases God. Being faithful to the call of God for your life. E si ilunga lo lima pa wa e loa le vala awa le atua ia te oe. Ia o nisi la le tilo mai. Put up your hand if you know that God has called you. Put up your hand if you don't understand English. Fia le atua pe e wha maongi le meleng vala awa i oe le ri e whai. God is pleased when you stay faithful to what the Lord has called you to do. Ioane ono na fai upa tol suma le valu ia. A wao tele ian wifo ma le langi e whailo ula valoto. A al fina ngalo leo a wina ma iau. Now I read that verse. And I saw what the Lord Jesus did in his lifetime. He came from heaven. There were times, and especially when he came so close to the cross, where he said, Lord,
Daddy, if it's possible to take away this cup, please do so. However, let your will be done, not mine. From day one to the cross, the Lord Jesus was so faithful to every step of the call of God. Kako mga bala au kako wele atua. Olona fa mga ia e fa maong ile mena bala au ai oile atua fai. Por salungo la pisi fa sa por fa sa onga ngo foa, por le alu lungo por la por la lava la mena fai ia e fa maong ile mena e fia ia le atua. Eperu e tolu fai upe ono ia. Peita Ioane o Keriso. O le alo ia e pule ilona lava a inga. O lona a inga i tātou. Pe a whai tātou te tā awhi mau i le whama losi. Ma le mita i le whamoe moe. Se ia o i le ngataanga. O le ale James e kusi mai lunga o. O le Eperu e tolu fai upe ono. But grace was faithful as the sun. Not James. Hebrew chapter 3 verse 6. Whamaoni Yesu o ia o le atali. I le fale o lona tama. Jesus was faithful as the sun. Now remember, e ese le kanga ka whamaongi o le au-aunga, ese le kanga ka whamaongi o le atali. It is more powerful for the sun to be faithful. Philippians chapter 1 verse 29. Ua foa ina ia te outou ona o Keriso. Ele na ona ia whaatuatua ia te ia. A ia whaati ngai na foi outou ona o ia. Another translation says, for you have been given the privilege of serving. The privilege of serving Christ. Now, serving Christ is a privilege. Ole avea o tātou matangata au auna ia Yesu Keriso o se wha alo maua lunga. So never underestimate le ke leo le wha alo le atua na wala au wai tātou o ainga mawhau whau e la vea ka kou i la na wala au. Halleluiah lo. O te nofa uia mawhau ke ofo le ongo sa ke ofo po o ngā whea o lo o langa matanga na la vea I whaika ika I Faitau le atua. Halleluiah Lord. Angai malama le atua I vai ngokanga. Ai malama foi le atua I le mea mawhaina whai le tangata. E malama foi le atua I loto tangata. Anga o ianga whai loto tangata. O isi la kanga e Peteru. E vave anga kala. E malo vale. E fiki vale. Ai loa le atua. Le loko tangata ne o Peteru ngā luenga le atua. O isi la kanga koe whapea. Se o le kaukala o le vave le kala oso ia ma le whainga. Ah. Halleluiah Lord. Aki loa I loa le akua le loko tangata e whai e ngā luenga. O le wala aula le atua e kako, o le privilege. Whaka alo whai lau never neighbor. The goal of God for your life is a privilege. First Corinthians chapter 4 verse 2. O le nei, e sue ina I au auna tau simea. Ina ia ilo ai le tangata ua wha maoni. A whonga la tō le mga ia le mea. Moreover, it is required of stewards. Pasa mo o au auna tau simea. That they be found faithful. Mai le atua, mai tala Paulo. O ka ngaka ngai au au ngā kausimea, e te tau o na maua mai o loo wha maoni. Kākou o mala, o kākou o tausimea, o au au na tausimea le atua. O le loku ngā au mai e le atua ia tātou, kākou ke o mai e tausi le loku, o le loku, o le loku, o le atua. To be quite honest, I don't own this church. I'm just an assistant pastor to the senior pastor of the Holy Ghost. O kākou o mala kākou o mai. Kākou ki o mai e kausi mea ale akua ngā au mai a kākou ki o mai e kausi. Ai whai mai la, ia maua mai tātou o e wha maoni le tausingo me ia na mai e le atua ia tātou.
Halleluiah lo. Amen. Ta fa sa mo mai ole nei. E su e ina le au na tau si mea. Okay, fa sa mo ngai ko I ingole mea. Fa mai e su e ina I au na tau si mea. Ina I loa ai te tangata ua fa maoni. Fe fo le mea ngali liwa tu spaia. A opo fe fo. A bao. Vai, ko I inga le yo ya ngofo lunga e fa sa mo e kamanga fa yupu le fa meto ina e su e ina le au na tau si mea. E su e oe. Su e fo ya. Po le ale level lo fa maongi ngai ai mea na avatu ya te oe. A fa yo oe na fa tu le tu e fa sa ngofo e su e oe le fa sa ngofo pe nga pi ngofo pe le fa sa ngofo. Ioe, e su e ina foi hau, po le hala o mea fai ku pa ia lea pe nga o fa maong e la unga le po le tua pe na o la unga fia kangaka. Su e foi oi, la mea ngai fai Iakopo. Le au na tau si mea, ia maua mai o le tangata fa maoni. And number 5. And the last, most important, Fia le akua pe e whaamanga loa se tangata. God is so pleased when you forgive somebody. O le sila tangata, e mawhaino na whaamanga loa, mea le anga nga whaia isi kanga ka iaia. A e le mawhaina e whaamanga loa, louto o lua. Ngai ke lua ngongofo le whale e kasi, ma lua mo e le moenga e kasi. Mai Yesu le Mataio suma le valu fai upa lua suma le lua ia. Mai Peteru Yesu fa fianga o fa mangalo le tangata fe mai tali Yesu ha e o tele fai atu ia to fa fitu ia fa fitu I fulu le fitu. Fitu so fulu fa tele ia fitu. Olona tali e fa selau iva se fulu. Fia io le atua e fa manga loa se stangata. Ona faia se meleanga ia te oe. God is so pleased when you forgive somebody 490 times. Every time that person hurts you or wrong you. The Lord Jesus is so happy when you forgive that person 490 times. Kolose tolu fai upa suma tolu ia. New Living Translation, make allowances for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember the Lord forgave you, so you must forgive others. Make allowances, the Bible says. Ele ai se tangata ele ai ni me se se na te whaia. Ka kou e se se uma me whai te leo I te te. Halleluiah lo. Ai tau te o po le ale o onga tu se whaia. Make an allowance for another person's faults. Efeso e whawhai upa tōtu malua. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as Christ forgave you. Fia I o le atua ia te oe pe a release lau whaamanga longa I tangata. Ke le io isi mea e fia ai le atua. Halleluiah Lord, mana o ile atua ia tātou I te tauna whai. Lo fifu le loku lo foto anga I le Kenese. A whanga mai, o le Kenese o le embodying o le tino ke wiso. And this is the place where the church is God's idea. It's a place where people are being nurtured. Fia fo ile atua pe a e committee le mea na uwala au oile atua te alu te ngalue ai. Fia ile atua pe a release lau forgiveness I tangata. After all,
Ia e ke kua le vai makua le si e te whaalavelave atu le si. We all make mistakes. We all get on each other's nerves. The great thing, the onga to spaia 490 times, it's unlimited. The forgiveness is unlimited. That's a true like in Hallelujah, Jesus. No fa ia tona le la. O leva na ono le anganga pa io le atua inicio tangata. Fa sa mua le sa ve me o leva na fi nau lo na nganga matangata. Fa mai le fa vavau lo na le fi nau lo na nganga matangata. Le fi nei o tato fa iwino le launga le taiao. Our goal is to please the Lord. If the Lord is happy, that's what matters. Winga foi tato te o mai e tato I tutono le kalesia. E na ia fia le atua ia tato. Because the bottom line is, we have been given such a privilege to be called His servant. And our job is to make sure that the Lord is happy with us. There's no point of doing what we are doing and the Lord is not pleased with us. Yau te lei loa po iei ni mea te loa. Ele o fia ile atua ia te oe. And I know all of us na te malama I mele o fia ile atua. Te lofo ilo na nganga I whetalai I tangata e tau I tangata. Mea lai manu ai lona loto ma mea lai le o fia ai. O lona nau ta inga. Ina ia fia tātou I le ali. A ia whapena foi o na fia mai le atua ia tātou. Hallelujah, Jesus. Every eye closed. Atua tu lava noa le ia te oe. Nai te iloa. Na voi te mana malama I mea. Nai te iloa ele o fia ai le atua ia te oe. Maybe you need to ask the Lord to give you a revelation of the things that is making Him so unhappy with us. Please understand that the Lord loves you, He loves us. But also understand that yei mea o lai he tainga ia, me lo wao langa, to atasi na oe. O lo manu ailo na finangalo. Hallelujah, Jesus. Father, I thank you, Lord Jesus. Wai sila fia ina tama. E ano ai maletele o mea o lo manu ai lo finangalo ia I mātou. Fato ese ia te oe tama. Pa mole fa maangalo I mātou. Mea wa e manu ai mea wa hafaina I le tātou mafutanga. Fa mole fa maangalo I mātou. Te tūfo ia o iau numa li nei e fiafi. O le taitai o le nei e kale e sia. O whape atu te maa wha maangalo mai. Hallelujah, Jesus. Mea wā whaina I lo finangalo.
Pamule mole fa mangalo I mato. Father, our desire is to please you. Please help us. Hallelujah, Jesus. E malia lo finangalo I mato. Ma mato au nanga ya te oe. I bless you, Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Let's sing that song. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And I wait, I rise up like eagle, and I will soar in you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And I wait, I'll rise up like eagle, and I will soar in you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hallelujah, Jesus. Ave sau tau langa pati le tua le ne. Father, we thank you, Lord. Talo lava ia te oia i anga le lei mai le nefia. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. E malia lo loto ia I mātou tama. Mātou no do te inga fo ia e fia mai ai mātou. Hallelujah, that's what matters, Lord. In our fellowship and in our relationship, Lord. I ask you, Lord Jesus, to bless your people tonight. Whamanuia lau whanau e fo iatu le vi inga ia te oe. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Ia te oe le vi inga ia te oe le whamanu. Ia te oe le whanetanga ia fo iatu mea uma ia te oe. Kei te le lava tamai lo whamau. We bless you, Jesus. We thank you, Lord. Ave sau taulanga pati le nganga whaio le atu. Thank you. May the name of Jesus be glorified. The name of Jesus be glorified. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. And God's people will shout. 1, 2, 3. To God be the glory.
forever and ever. Amul mole ana